Good morning. Ngasi ki runes ki reading happening minor say runes ki reading say group 1 group 2 and khai do se ko hadi group 1 dana karamba symbol laki yeng se aduga group 2 dana ko karamba symbol laki haiba da pe yeng se ko adu sida aina nung ani ka ukto ko ani sida gi ama hadi group 1 dana karamba symbol no ko group 1 dana sila ko hadi smaina ko gi tick man ba symbol ama hape tang hai tar ko aduga amana group 2 dana r man ba symbol am la ko hadi number 1 khan ba gi na silere number 2 khan ba gi na silere ko अहमबगी सिंबल से को अहमबगी सिंबल से की मीनिंग से कहीं है कान से हाइडी नॉलेज गेन तौन है को सिदा को नॉलेज से हाइडी लाइक लाइसु गिदा ओइरो अमगिदा ओइरो को आई पे कथा दोइने खोतोइने काइना हारगदि अइना पारिदो अमुक हेना खरग हेना होनबिबो कोपिबो दाइन तौर लेको हाइडी लाइक खतंगी वाना ते को सिदा हाइडी अइना तौरिबा बिजनेस ओइरो अदुगा अमा हेता थबक खोय जिकान स्टार्टअप कुंबा कइगुंबा सुयाम तौनबनिना को हाइडी अइना तौरिबा थबक तो द को अमुक हेना करी करी हपचलगा कमाइन तौरगा आई हेंगत हंदे आई इसा थंदा कमाइन ग्रो तौहनगदगे खोतगदगे हाबदो adi creative thoughts creative ideas kumba kai gumba yamna hapaga thabak tawana hari ko sida hai tar ko silai se adu hadi daina to matam da ingon amuka hena growth legani success legani ko sisna ko ye ahambagi kenogi oina ko ahamba runes ki meaning le ko adu ani shuba sinong le ko ani shuba sin ani shi ju phai ko ani shuba sinong hadi thabak to matam da progress legani ko thabak to matam da progress legani lambi chumba oina oibudo ngasi gina lambi hadi ngasa aina chatoriba lambi obstacles kumba leitaba khotaba maina su lei aduga chathok khotok pu ju piri ko hadi lam chatpani khangde नत्रगा थबक कमरी लेना हाइडी मपान चटप खोप अदुमाइन तौरगा दुसु लाइको सिसिना अखोगी ngasi gi oina runes ki reading lere ma'am thank you